Ka singi ba jong ka dorbar mang teka jong ka khasil sa Thomas District Council ki HDC kalapan ngo e baro kit khot hadien ka jingyo jingtep ba ka council kalapan lot kat pralak tengka shisnam bat ban bu hadu saungut ki nong psa do kha klem da pen he pensan ni do kha hapo ka pung do kha kabudan halela Triboi District ya ka ni ka juba halo ka jingpun lot ya ka te ka pisa ka bade ka jingkli ka balawra do ba bajop si pongrup UMDC ka liang persya walaupun pau ba ka long ka ke bas ngau thamula bawat la ka mang tengka ka la ka do bana ka banta saungut ki nong sabam bat nong pej pung do kha halai la Triboi District bat penlut ru khat pralak tengka shisnam hendrei ki do kha hakipung kirai kho bat kim he kim san haba jubab ya kata jingkli u executive member badai pej ya kata fisheries ba Mitchell Wankar hak ta kli jingkli hak si ba ar ka dorbar mang tengka u ong ka pisa ka bayo lum na kipung do kha ka council kalong ar hajar tengka house nam arjar nyo arjar pra bat nyo hajar san spa house nam arjar kat pra kat khandai haba jubab ya ka jingpun lut ban pen bha penne ikipung uba Mitchell lai thu ba ka jingpun lut adu kisnam ki baladam kalong hadu absan lak tengka jawab kalong the amount collected 2,000 rupees mu arajar tengka house nam arajar nyo arajar pra but nyo hajar siteng how usnam arajar khat pra khat khanda Deputy Chairman sir shkwa jing shana ya men charge kat no ka pisa la pelut ban chna ya ni kipung jing pelut nak benta ka bengi sna pen bahaya ka pung ki por ki ba lalai kwa ben tip ni number dan program yang ka jing pelut na ka jing mi ka jing pelut ban chna ya kipung kani ka jing kali kami hak subat ka kani ka lade kani ka jing kali ka bathamai wala kataru man jubab ya ka jing kali ka jongfi ya ka pung lade psna ki por ki barem haka arapasan lak tengga kat kum record Mr Deputy Chairman sir kat kum ka record ni osngau bala shna arapasan lak bat ka jing krong ka jing yo kalong nyo hajar san spa tengah try kan mi ka arapasan lak hadin spa snam da ni pet kat kum ka aman bang yo tengah kwa kawai ka jing ai ka jing pensyai ni ia men charge hatu idon ni am kanono ka jing temu ban kumno ban penmi ban penklan ban penmi ka revenue na kini ki pung ki ba lashna da council hadir mala jumti kum em te la so kya halor kini ka 9000 siteng bat ka 8000 siteng te hakan 2 Januari wilayah ban hadir ba 2 Januari 8000 khat khandai hadir bangabat kum em in charge of fisheries ngilalik ban ya pet ki pung seti hagba wilayah don lang under secretary bot supervisor penyidik pet halor kata kapung nomor ba latibi pertei pemerintah kadok ha arjar siteng nyojar siteng berkajeng pelut kami hapsu te ndang nilai pet hang ting iba ki bon ki jingduna hang ting kapung bat ngontep hang itu kepor ki barin kumangala juba ngalabatai ha ka wai na ka session ka balai ba kapung hang ting mensua kamdeng isu kapung ke ba nyabu nak benta ban penmi ya revenue kalau kapung ke ba bon ke MDC ke barin yalek ban ya khwai dok hanang te halor kata yang ada penmi ka notification hadian mengelik ba gunam syak su ya no member ban pha ya ki brio lani ya ladi ban lek ang thi ban pung ban pang dok ke bagian ya khwai dok kha marteng teng ki mengat na lailat na wa yon khwai na pung jengi te hadian kata kaskan inspection lalit lang dari darengkat lang iba tibor pathai bade em in charge of building with council assets kong magdali bade em in charge of forest namar ka kapung dok hajung yang thi ka long related baga forest namar ka lan ha ban pan ka forest te hadian mengenai lepet yang tu mengenai iba kadan ka encroachment kadan ka wai ka dukan sya hang tu ke ba lasu sna la kasna klem dayo jingbet naga department de hadian bangilaya keren berjaya in charge hatu kapor badai ba Victor nilala ban bangno ya tu kedukan sya de nilaya ya dia kat hat inspection nilaya let bat di deputy chairman badan buram jengi ban pet biang ya kita kidau kha ki bangala dat ha aus nam arjar khat pra oktober la thab dokha biang prapau kilo ang thi sambai dokha
te ngilai pet ban ngilai thau ngilai tong ni tigi dok ha kum bakhat artali ma deputy chairman mangilap bagi size jang ka dok ha namar ngamtip ba habang apet ya ka budget ka duna pelan te ngamtip tigi dok ha imat bagi muak bamba te ka gro jengkir kam dadan te tengah tharai ban sikye kam tu samai ban te berabor kini bam tengin yo ya ka gron ngatharai ba hadian ba ngira de bishar bhai kini na ya bu ya proposal in sayo ya ka jubab ke bang hambiang hagislan di bandangwan hadian bagi implement ya ka skim thamai but hopefully EMDC dan brom jingi in say ino da kilak amdai sho da gi poslan tangini ala tang hagatan jingi sausan snen in say production lesuan Mr. Chairman sir, Deputy Chairman sir, kami kan juga sanspa pakarajar kadi nak badi dok kane nak bakrong nak kenong kuai. Kani ka arajar steng bapa ni kalau baki nak badi amdai nak kinong kuai. Lisutu la badi dok ka kamut ka dontang bahasan kilo mo ka dok ka. To lisutu ban peni jingyo nagane gapung. Idon bun kilo company. Kawai ri penhe pensani dok ka 1 kilo. Kebar kandang gapung ba ainong kuai. Kabalai laban dongga nursery pung. Dengan cukup ban sutu kendat kan we have been charged by atai don di expert di kan lain. Kia gi alternative initiative ban kam maximize ya ka revenue nanti. Atkum ka proposal kami yang ni kalau bagi infrastruktur gidang duna pelan. Namar kumba kalau mentahi ya ka kamri dok ha hangki ni bon ki fix asset. Ki fix asset ni don kam kum ki jaga banbu ya feeding ni don kam ki jaga ki banbu ya kini ki ya ki motor benta ban pen rengat ya ka ban kentiau yang ya kat badan kam nang ta kumba piong ha ka hadu ngin bu i fingerling bat ka bakongsan nalo kata ka dei ke jingbam udah feed ba ki dok ha kinyo ban bam bat kinyo ya ka por go biang namar loda ngin yo ban ai bhau feed balari ni ai palat ka poru kamut ngin hapan ken ba ka jingut jong feed bar ka jingmi jong ka dok ha kan ya biang por bar ka council kan yo ya ba kan yo no Kendat Mr. Sir, ajuko ban nang specific kendat. Piko ban le chaka fis seedling piko ban le naga bentaban ai ban sadi kan. Kumakalong mentahi sultanat kajingkili na member jungi na mukhar kajing jubab jungi kalau menta namar ba ka government hi ka ai na kabenta ka council asal jungi yang ni ampat ai na kabenta bangin ai ya bansami sambai dok ha saki nongri dok ha jang ka schedule area hak ba menta gin concentrate chua hak ban pene bansan na kabenta main yo ban rai dok ha ban dia sayo ban penmi ka revenue jang ka council. Mr. Chairman sir, keniat nga squad panjing shine ni ia charge ni dapat ka budget kadon kene kawai ka provision hang ne fisherman cum feeder saungut hakaba ka council ka pelut kumba khat pralak sistem te kai ka role jong kine ki fisherman cum feeder akwa jing penshine ni ia charge kumakalong mentahi kini ki feeder ki badan ki fisherman bagi feeder ki badan nanti ka kamram jengki kalong ba kin ai bam ni kitu gidok hang ti kin minti ni kapung nangta bat kin minti ni katu kajaka kaba lada kadon kanu kalikis kilong artap pun ki chowkidar ba yo don ki bring ki berabar ki buan bat bai tu angti. Mr. Deputy Chairman sir atrai bang dapat ya ka jengmi bat ka jeng pelut jong ka council halor kine ki akane ka subject yang fishery ka along kabam mentoy AA na menta ka council tengah try ba ia mencharge in wat kilat kinti ki babiang kumno ba la ban penkiu ya kane ka jingri dok ha kane state ke jongi namar ba dengi pek ba kindan kum kine ki jing pelut aduk hat pralak tang ban siu ya kine ki nong ai bam jong dok ha sistem tengah sau ka dei ka jing pelut ka ya ka pisa jong council but nalor peladon ki feeder saungut ki dok haru ki ladang rai ko te ngatrai ka ladai ka por ka ba ladai ka por ba ia min hap pej benya bat khot ba ye gitu ki feeder ba kin sumar ba ye kapung hang si Kalong ya ki
nakabenta ban penpha bat kumjur nakabenta ban penkieu ya kamri dok ha kaba ngilai I menta ka dikawai na ki kam kaba ai kam ai jam ya ki khamtam ya ki unemployed youth ki jongi ki badon kata ka interest nakabenta ka nikakam habang ipet segiwe ki state ngilai I menta khamtam kejela Tripura menta kala ade hanot is kawai na ki jaga ki bapni bon ki dok ha bat kumjur ka Assam kaba hami ghalia jungi kumba sipawa nagi dok ha kiba ngiba mangni kala kapenmi ka bapenmi ka di Assam te halor gani benta ban pen khlanchi gani ha u khanyo trik ujulai ajar khat khanda ngilai election Delhi ringkat bab ke delegation ka barayalam da chairman badawan buram jungi ba penya CM bar ngila ay ka member ngila ay ka ni ka proposal ha u minister of state of fisheries o bade o Sri Pratap Chandra Sarangi hagatu nilai ang proposal ka prapho sau crore nak benta ka fisheries umdai tang nak benta ka fisheries halailap handrai nak benta banyo benta ban samru ya ki dokha nak benta sembai dokha ya gitu ki brio ki badan ka jing sultanat bandri dokha ban penmi ki dokha haga schedule area ka barakawai jong ka district council te ngisnu bok ba hadian bagi laiwan nang tu pada ujasa covid tinggi hamyo ban bodien badi kani kam ngin senang bodien Mr. Deputy Chairman sir kat badang ikren ni kani kam habade bagani ke subject kani ke fishery pon ke jongi jong kat district council ngadon ke jing sokhya marwai habade bagani pi kalalong ke jing lutput kanong tang gajing lutput ke council ke jongi langem ngimdan gajing yo nong ye lor kini tinamar kata ngaso monong ba iman kala dei ko balada ga district council jongi ngimla ban dei ai ngimla ban generate fund nang ni tikala bahaba kan du no kini kan manto yu la da kan don kan ngin onra sunra ki proposal ban bahai ki pong ban sna ki yang bisa mangte dalam ngimdan jingmi Kaya kemangamut bandong ni kelong bayi yang mencharge jongi dekat Buram. Maka dari kepor penginon rak bahaya kedur kadar kerukam ke bedeng. Menyekren berperkat seni bahaya kini kekam. Balada gadon jingmi nangte. Kemud kelong yang ia begini ya syakmat kini kekam. Tiada kalian jonga ngakuai ke asuransi sang lihat. Ti kelong kejeng lutput nakam tak council ke jongi. Ngakuai ke asuransi nak kalian ia mencharge nombah yang berperkat bahaya. Nak kemendah ni kam kenang bakon rajung mentoi district council gitu. Member jungi nama hati ya kani kam hi ngilai keren pun sien ngilai sim kia bhai kani kam nomor ba ya mentahi ngampat sim ni kani benta ngampat yo ngampat implement ni scheme te kelak loi pelat ba ngin ong ba kani ka department kalong ka kala ni kamla ban kieu nomor ko mangipet he ki por ki balalek te kadi department la sudan rai umdan bersemkhia te ngai ke jing kublai ke bakar pang ya CM jongi iba hadian magila ay ke proposal ha ke isi mat ilai iru ya ka ya bakadan kadan galap talenti na kabanta ban penkiu ya kani ka liang ri dok ha te na kata dapat nga kumbagi ong iba charge ban ay assurance ya kata ti ni persang kat bala namar ba kumbang ilai pet yang ni ti katu kajaka kalong feasible na kamlong feasible kat bagi empat eksperimen dangin ada eksperimen ni kani ka scheme kumba ar ni live stage tingin sala pada ban ai ka report Mr. Chairman sir la ya tai bhai kini ke department te sultanat ba ia mencharge la simkhia adu ban le chidu sas sarkar India ban pan pisa adu profesor kurut yo ma ngakwa ban te uai uklidu jokene department but kai ka qualification jomo malong mentang dan ngimdan tang fisheries officer ngimpadan ya mentang dan supervisor fisheries supervisor tambah ulalong equivalent nomor ulah depas ya ke pisciculture ka pisciculture nomor ki college ru mentang ki ai degree Henry ngakwa mantep the exact qualification jong uta supervisor nomor kumakren IM masukhu bat mat kajing dawa pisa kandai kebubul dengan try nomor IM indai tang policy maker indai ban pentrai ki scheme kin habdai de ki officer ki department dengan ngau lada kumbang IM ketika wain ki department ke bakongsan kwa bantep uai khle do
uban head ikni department bat qualification kaya hab nen bat kakam bat ka qualification member juga nama lim yang mentahi nomor ba ngimpat yang di skim semar ngimpat implementing hidang dan hiji ki tanggung supervisor atau BSc physiculture